Ada Adul. Assalamualaikum Dul. Nul. Waalaikumsalam Nul. Apa kabar nih? Baik aja kalau? Alhamdulillah baikan haja nulai. Umpat batakun Bang Dul. Isim nang ma'rifah tu napa haja? Isim nang ma'rifah tu nulai anam. Iya kah? Napa haja tadi? Nang anam itu nula isim damir, isim alam, isim isyarat, isim mausul, isim nang ba alif lam, isim nang ba idapat keseberataan isim-isim tadi. Nah, nitu nulai isim-isim nang ma'rifah. Alhamdulillah batambaham ilmu, mudahan berberkat. Amin.